lamun hirup puntang keneh kana duit atau di mana Allahus somadna gitu ya. Nah, qul huwallahu ahad Allahus somad. Ya Justru Rabbi kurang ya teh Nabi makna nidik di pasantren ودعني teh يا hayang قلبي sina merasakan نبيك bahwa Allah رجع itu ندمان لك يا Allah رحمن janji توب علي kurang يا teh maca Fatihah teh ورجعني tiap poe ليك keur salat يا ربي يا نبي نديك جود naon علي ari يا Rabbil alamin teh قلبي ari Rabbil alamin teh ناديك kan Allah رجع nu ندمان eta teh لك janji يا ti Allah. رحمن توب علي Alhamdulillah يا ari sadaya puji ورجعني lillahi ليك Rabbil